Milomir i Mirjana Krunić iz Mijakovića kod Foče radni dan započinju uglavnom oko 4 ujutro. Uzgoj povrća i voća u plastenicima i na njivama i voćnjacima jedini im je izvor prihoda, u čemu im pomažu kćerka i sin. Da bi se sve na vrijeme stiglo, branje i prodaja posla tokom godine, kažu, uvijek ima. Mi idemo na pijace, posjećamo ovdje pijacu u Foči, pijacu u Kalnoviku, pijacu u Čajniču i pijacu u Gacku. Recimo da još toliko što se tiče proizvodnje, još toliko da proizvede, mogao bi prodati te robe bez problema što se tiče prodaje. Uglavnom na pijaci svi traže ono domaće, ono što je najzdravije, organsku proizvodnju dosta, bez tih umjetnih gnojeva i tako ti raznih prskanja što mi inače izbjegavamo, osim ono baš što moramo u suštini provoditi recimo na početku sadnje. Pa radi se mnogo, ali vjerujte ono kad imate volju i želju da uspijete i da ostvarite nešto i da djeci svoje ostvarite, onda sve se izdrži. Nepredvidivo ljeto nije umanjilo prinose na imanju. Rod voća je podbacilo, ali ne i povrća. U odnosu na prethodnu, krastavci su ove godine bolje rodili. Ovdje u Mijakovićima Krunići iz 4 plastenika i iz vrtova posađenih na oko 5,5 dunuma godišnje uberu oko 16 tona povrća. Proizvodnja se odvija prema dobro utvrđenom rasporedu što im olakšava posao, od sadnje presade do branja plodova. Mi prvo u proljeće imamo tu presadu, ranu tu proizvodnju, presadu paradajza i paprike i svi ostali ti proizvoda. Onda to kad u plastenicima skinemo, sadimo paradajz, krastavicu i papriku i kada se skine to pri kraju kasne jeseni, onda sadimo špinat, salatu i luk. I to se opet okreće čitave godine, rano proljeće se to skida i onda se opet rade druge kulture čitave godine. A na otvorenom ima 2 sjetve. Sadim rani krompir i sadim kupus iza ranog krompira. I sad posle ovoga ranog krompira već imam glavica neke koje su zavile da se mogu da osijekaju. 5. je godina otkako osim voća i povrća Krunići uzgajaju i svinje. Suvomesni proizvodi u kontinuitetu imaju svoje kupce. Osim svinjskih suše i meso od krupne stoke. Uspješno radimo na onaj starinski način koji je nekad rađen sa tim bukovim i grabovim drvetom na sušenje. Tako da imamo posla da čitavo vrijeme godine i ljeti i zimi to sušimo, potražnja je, kvalitet je dobar. I tako imamo te svoje svinje i kad kupujemo recimo te domaće svinje i koljemo i tako da ide što se tiče pršte, mesa, slanine, ide dobro. U predahu od svakodnevnih obaveza i laste koje se pripremaju za selidbu na jug, jedan su od nagovještaja da i onako varljivo ljeto odlazi i da će biti posla oko plasiranja povrća za zimnicu. Najviše se traže paprike, najviše ajvarke crvene, zatim ide babura žuta za kiselenje, onda narod stavlja u zamrzivač za zimnicu, krastavci mali, krastavčići za kiselenje, pasterizovanje. Krunići nađu vremena i za uzgoj pčela i prikupljanje meda. Kraj radnog dana i zajednički predah prilika je za sabiranje rezultata i pripreme za novi dan koji kod njih, kako bi postigli sve zacrtano, počinje znatno ranije. Podsjećamo da u ovoj porodici tvrde da kada se dobro organizuje, uspjeh je zagarantovan, kao i sigurna egzistencija za život, ali i sredstva za nova ulaganja u razvoj domaćinstva.